go tswa go malaika go me re gatela pele metsotso ke 25 fela go ikela go ere a ya lesomete ka gare ga lano go la pitšentše kgolo jole ka ge ke šetse ke go boditše ebile o tseba e le setlwaedi gore la bobedi le lengwe le lengwe le la bone re ba le professor Moremi ka fa e le go ngaka ya borena ya setšo go tswa gana ka fa le lefaseng la ga maatla la Ramosheba o sweleleta mo ka fa re ya leboga ka gore yalo a go sane a nako a ya go jika ka kapa moroka a ke tše sebaka se ngwane šo ke go tamiša gomme ke re ge ke go tamiša ebile ke tshepe gore o bile le weekente monate matšatši a gago a go sepeletša gabotse le ge e le gore a wa le ema lona ke a tseba gore ke le ema ga gona nako ya go khutša ka kapa motho o khutša ga a tlogile lefaseng ba gona ba rena ka fa mogešo gomme ke notla ka mo go wena ka mo moroka ntle le go senya sebaka ke no tša sebaka se ke go tamiše ke go amogele ebile ke timele ka mo go wena ka fao o tšea sebaka se o tamiše babogedi ba theeletše go tšwa mafapheng a go fapafapana prof malome ka kapa ga ke go tame ke go dumediše re leboga kudu ge modimo a sa kgonne go dira gore re kopane ke a go tamiša malome ka kapa ke be ke boe ke tamiše magoši a gaborena mangaka a gaborena baporofeta ba borena batheeletši ba Motse Community Radio Station ke boe ke tamiše magagešo go molli mme a le go fa malome ka kapa ke nyaka gone gore ke lokiše se sengwe ka pelanyana ba tseba ba bantšhi mo re gare re nyakana le taba ya ngwana wa go timela wa ka kua ga Mphahlele re gatagatile ka mokgo re ka lekalekang ka gona re thomile ka go romela batho ba ya go nyaka ra boa ra tla ra gahlana meropeng maloba ka Sontaga ba family ba tlile ka kua gae maabane ke boledišane le bona papa go ngwana ba gabo mme o be a le gona a ne le o mongwe wa gabo dikwanelo tša ge ba lapa ba dutše fase ntate Maubane ba ile ba bolela gore moroka re kgopela gore ditaba tša rena di seka hlodi sa ba kudu mo mafarahlahleng ba bantšhi le ge ba ka lebelela le video ele ya maloba ge re bina ka kua dikgalaopeng mo go nna pageng ya ka ga sky poster ka lebaka la gore ba kgopetše gore dilo tše dintšhi ba di dire ka selapa gobane go thoma go lemogiwa gore go na le batho ba e leng gore ba tsamaya le bona mo ba tsamayang and then ba kgona go fitlhelela information ye nngwe le nngwe ya gore tshepedišo tša go nyaka ngwana di sepela jwang and ba update motho mongwe le o mongwe mo Facebook so seo se šupa gore go tla ba boima gore ngwana a hwetšagale so ba kgopetše gore ditaba tša bona re di bereke ka gae and then re bone gore ge re di bereka ka ngwakwaneng di ka re fihliša kae ke kgopelo ya balapa ba ile ba re tše ntšhi Moremi ska napa o di bolela eno re balapa ba kgopela gore ditaba ba tla di bolela ka lapeng then tše ntšhi di ka se tlhodi sa kgona go ba gona mo social media so re gare magagešo re sa thuša go nyaka ngwana re gare re sa thuša go nyaka ngwana go nyaka motho go boima kudu maloba ga ntšhabeleng go timetše ngwana a go a tšea 2 days le kgolle ke ge ba mphounela ba re o hwetšagetše so ya ka kua ga Mphahlele magagešo re sa katana le yona fela ke re mangaka gešo ba o le kgonang le lena a re lekeng seemo sa ka mola se tloga se le boima ka nnete mo e leng gore le nna ke lekile gore ke boledišane le mangaka ao e lego gore ke šoma le ona mabapi le tabeng ya timelo ya ngwana ke lekile fela nka se lape fela ke re mangaka gešo a re thušaneng ngwana wa modimo a feleletša hwetšagala boa gae so ke a leboga ke rela ba felang ba botšiša ba re Moremi le ria jwang ka taba ya ka kua taba tša ka mola ba ile ba re e le balapa ba nyaka go di bolela e le balapa ba nnoši
so a ba nyake gore di phatlalatšwe mo social media, so batho ba seke ba makala ba fela ba ye kwa re sa tlo re sa ba updata ka taba ya ngwana, gore re ge ba nyaka go tseba ba tla ya ka lapeng, ba ka lapeng bona ba tla ba fa dilo ka mokana ga tsona tšeo di nyakegang. So ke leboga gore ola wa gamphatlele ka pelanyana o hwetšagetše magagešo ke ne le kgopelo a re tlhokomeleng batho ba ga borena. Ke na le kgopelo ka kgopelo a re tlhokomeleng batho ba borena. Malobanyana mo go sa tswa go tla ngwana mongwe le yena o fihla kua gore o tlo consulta ke re ba bagolo ba kae a ba gona. Ge ke founela ba gabo ngwanola ba re rena ngwano a re nyako tseba selo ka yena, ngwano o botsa maphodisa ba tla mo tšea ba tla mmuša gae. So ke dilo tše dintše di feleletšang di dira gore bana ba feleletše ba timela. So go le motswadi o sa tlhokomele bana ba tlo timela fa se le eme ka mokgwa mongwe go njwale. Ene a go bonolo go nyakana le motho, go boima kudu go nyakana le motho. Seemo sa go nyaka motho se boima kudu mo e leng gore o ka se tsogo boditše motho gore go sa mothola ke tla mo kry-a, o ka se tsogo boditše motho gore kgapela mothola ke tlo mo kry-a. Re no kgopela medimo ya ga borena gore ba re thuše ka mokgwa go ka kgonagalang gore ngwana a feleletše a hwetšagetše. So le gone jwale ke tlo leka go bereka ka tsela ye ke beng ke fela ke berekela ba bang ba ke ileng ge ke bereka ka atlega. Modimo a ria mosale mogau ngwana bana bao ba hwetšagala go ba bokoko botatemogolo ba beng ba timela re be re kgona go ba hwetša ka gona. So batho ba ska makala maubane ke re ga ke tlo iša koša ka kua, cause ge ke tšea koša ke iša ka kua ga mphatlele go a swana. Bona batho bale ba thieletšang ditaba tšeo ka moka family sa nyakeng ba di tseba, ba go no tseba nto nngwe le nngwe. So re nyaka go leka leano le lengwe la gore go nyakiwe ka seturu bone gore re tla fitlhelela kae, fela ke sa thibele gore ge e le gore go ne o mongwe o e leng gore a ka kgona gore yena a ye go thuša a ye le rena re le gare re thušana, re tla be re le mangaka re le gare re thušana. Mma gorena a ke go dumediše le kae? Thobela A ge le- mona le kae? nna re gona ke ba gamang Ke ba ga Manamela ke ba ga Manamela. go tšwa Seshego. All right. Ba ga Manamela le tswa ka Seshego malome ka Kapashu ke ngaka Moremi o tla le botša melao ya kgašweng. aga re a leboga prof a re dumediše ba ga Manamela ebile re ba amogele go tšwa lefaseng la Seshego Limpopo ka kua Polokwane ka fale re a leboga mma gore namelao ya ka mo diphapošeng kgašo re kgopela gore dillathekeng di be silent re kgopela re sa bobedi re seke ra bitša maina a dingaka baporofeta dikereke mo moyeng, re seke ra bitša maina a baagišane ba rena, re seke ra bitša batho ba e leng gore ga ba gona mo ka maina ge e ka ba e sa le wa tekry-a o ile ngakeng tsoko kae e no ba gore ka fitlha go ngaka tsoko kereke tsoko jwalo re tšhaba melato o mongwe o tla re nankane le bolela ka nna ke se gona fao mara ge e le bana ba gago awa ba o ka no bolela ka bona ga gone molato. Se sengwe gape motswadi ya ka re kgopela gore dipotšišo di arabiwe go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona. Se sengwe se re se kgopelago ke nnete fela tafoleng, nnete ya phološa, nnete ya thuša le ge ka hlo e le bohloko e segiša e ješa dihlong, mara mafelelong a ditaba ka moka ga tšona ke gore nnete mafelelong e dia gore motho a hwetše se a se nyakang. Se sengwe gape re kgopela gore jwale ka batho ba bagolo re hlompheng polelo, re seke ra no e tšea wa kry-a re no re lentšu le lengwe le le kotola setutla pa mo moyeng re lekeng go apeša polelo ka baka la gore seyalemoya se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane go era gore polelo ye nngwe le nngwe kapa lentšu le lengwe le tšwago ka gare ga seyalemoya a le re ge le fihla tsebeng ya motheeletši le fihle le dule gabotse e seke ya ba leo le lomelago sa mafelelo ka kapa ge e ka ba se gona re tla nna ntše re gopotšana moroka nna ke nagana gore ke fihlile a ke tsebe gorena mohlho mongwe pele mma gorena a ka re fegolela se borala se sengwe gape se mohlho mongwe o ka ratago gore o ka se fetiša. Alright, yeah, ke seke ka lebala maubane ke nyakana le motho wo
a ka tlang a manager ka mola gae Kwa? ke kgopela gore at least a be le mengwaga e mehlano go ya godimo a ile a manager kgwebo ye e rileng Okay. and then a ka romela CV ya gage mo go email ya rena ke drmoremi3@gmail.com Yeah. and then ba tla mo founela ka kua gae ge ba fetša go receive email ya gage and then ba tla ba mmotša re go tloga moo go berekega jwang so ke se bang kgopetšeng sona ba kgopela motho o e leng gore magagešo o šomile mengwaga e mehlano a manager kgwebo and then a be le dipampiri tša go manager and then ba mo hloka ka mola gae Go iska ba bo matšhantshane. ba tloga ba hloka go nne le diphetogo tše ntšhinyana tše ba nyakang go di dira Motho wa e be mme kapa e be tate. e ka ba mme e ka ba tate Yeah. and then a ka re romela CV ya gage and then ba tla mo founela ba ka mola gae Le ka bušeletša email la gape mongaka. email ya rena ke drmoremi3@gmail.com Dr Moremi yeah 3 Dr Moremi 3 at gmail. Okay. Yes. Gore ke di bale at gmail yeah .com. yeah Magagešo sekgoba sa mošomo se siwe e teke mahlatse e fela e be bao e lego gore ba loka go loka ke no ra gore o se kwa kry-a o ya kua o senetše madinyakago go fetša wa notla wa kry-a šetse o tsošetša batho ditshele ka gore yalo e no ya kua o swere dipampiri tša gago tša go bontšha gore o mmanagere o ile wa ba mmanagere kae tekano ya mengwaga ye mehlano gomme ga se gore ge o išitše CV kapa rometše CV gona gore napile o tšerwe ba tlo go founela ke moka go a ba le di-interview go fihlela ba kgotsofala ka se e leng gore ba tlabeng ba sekwa kapa ba se kgwetša mo mothong re a leboga kgaetšedi ya ka nko tsene ditabeng fawe nke o re fe ditaba sa mathomo ke tla rata go leboga go dumediša mosepediši wa ditaba e le go yena ntate ka kapa yeah mmogo le ntate Moremi thobela mama le crew ya bona ka moka ga mmogo le batheeletši lefase ka bophara wa bolelago ke Emily Manamela ke morwedi wa banareng morena ka kapa ke imetšwe mo ke leng gona le ge ke tlo leka go bea polelo go ya ka mokgwa wa maleba wa makgethe e fela tše dingwe di tla fela di ntimelela ke tla fela ntše ke tswaka mola le mola gobane mengwaga yona ke sebaka mo ke ileng ka imelwa gona ke šetše dintšhi ke lebetše ke dio šala le bohloko fela ke kgopelela lapa lešo thušo ka gešo re gotše re le bana ba tumelo bana ba lerato bana ba be ba tlhomphanago ba tsebanago ka gare ga lelapa e fela re rile ra šitwa ge go sena go tsena mokgonyana wa bomma e le go monna wa sesiaka wa boraro ka gae go ile go ba boima o ile a leka gore ba ya jaaka monna ka mo a hwetša go sena monna ka gae gobane papa o ile a re šia sebakanyana ke sana le bo 15 years monna o naano gore šomiša bošaedi mola le mola ka mokgwa le dipolelo tša gage di sa re kgotsofatšego a laola le masogana a ka gae mo ileng go ba gore masogana bana dikgaetšedi tšaka ba ile ba robala ka moka ga bona ba robetše ka bohloko le mahu a bona a hlwa ntshwara gabotse ge ke le jwale monna la mathomo ke kwešišitše gore wa seleka ka baka la gore o be a sa nyake go be kore motse wa bona ko mogolo mo e leng gore o ka hwetša mošomi ka mogare mara ba be ba šomiša rena bana ba ka ko lapeng lešo o ile a tsenelela ka mogare ga lapa ya ba monna mo e leng gore le dikgaetšedi tšaka ge di be di bolela motswadi wa ka o ba a sa bakwe ka selo go kwagala yena ka gare go lelapa ke tlo swara mola le mola le go hlompha yona nako ke na le dipoints fela tše nne ya mathomo
e tlo ba ya motswadi wa rena o ile a re kgobokantšha ngwaga wa ka 2023 o ile a re kgobokantšha a nyaka go abela bana ba gage lefa la bona go ya ka tshwanelo. Motswadi wa rena o na le malapa a mararo ka lelapa la butiaka o mongwe la boraro ke lelapa la butiaka o mongwe o ileng a re tlogela a šetše a ena le ka ga gage e fela re rile ge re kopana motswadi wa rena o ile ra kwana gore lapa la Gauteng ke tlo ba lapa la Mojalefa ba le abetše Mojalefa. Lapa la Molofontein ba le abetše ba rile rena ka moka bao re tla ba gore paletšwe magadi a rena re tla boa le go dira di-rituals re tlo dira di-rituals gana ka mo lapeng la Lofontein ka ge e le lelapa la segaeng. Lapa la Buti wa ileng a lešia a sana a šetše ka ngwana o motee fela ka gore mogatšage o ile a tloga pele ba boa ba tlogela ke ngwana wa mathomo go a šala ngwana wa mošimane o motee fela e ile la ba le dikgagano o mongwe wa boragadi ya ge e lego ngwana gešo wa mafelelo a be a tseneletše ka gare go lelapa lela a re dilo tša Buti ka moka ke tša gage a no nna a vorvaya ngwana go fitlhela ebile ngwana a ithobalela boroko bo bogolo. Lapa le la Buti le ile la no šala le le tee mokgonyana wa gešo o ile a le lwela lelapa lela o feditše a etswa ka kgošing ka mokgwa re ileng ra re ge re latišiša taba ra hwetša ka gona na ile ka mokgošing a ya a reka lelapa le la Abuti a re ba re o le rekile ka 2000 ka kgošing ge re ya re botšiša and then rena mo go rena ba re botša gore ba le rekile ka 20,000 yewe a se nnete re be re kgopela fela lelapa la Buti gore le boye gobane o na le ngwana wa gagwe wa robetšeng wa mošimane wa mafelelo o be a na le o šile ngwana o e leng gore ngwana o a tshwenyega o tshwanetše go tla ka gabo re kgopela lelapa le la gešo back and le ka lapeng ka sa bobedi re ngwana wa kgaetšedi yaka o ile a robala a ileng a robala o robetše ka mokgwa e leng gore a o kwešišege mokgwa a gona ba re o tšeetše bophelo nna ge ke fihla ke kry-ile ba re o tekamokile bophelo e fela seemo sa gage ka mokgwa se tlhagileng le dilo tše di ileng di a tšwelela a di bontšhe e le motho a ikamogileng bophelo ke tše ba a amogilweng bophelo ene pelaelo e le ya ena sebara sa ka le morwa wa gage gobane ba mmakiša lona lapa le la Soweto. Sa boraro ke ka mokgwa o e leng gore motswadi wa rena o robetše ka gona a robetše a ya go alafišwa ke mokgonyana ba re na mo direla dilo tše e leng gore dipheko tše e leng gore na re di a mo fodiša e fela ne di mo fiša ka ge lehung la gage ba ile ba re fitlhela gore motswadi wa rena o robetše ebile ne ba sa nyake motswadi wa rena re tlo mmoloka ebile ena morwa wa mokgonyana ke yena o a bego a etsa dilo pele se ya ka wa mathomo ba be ba mmeile morago e se motho e leng gore a ka bolela selo mola re tshwanetse go kwa ditaba ka ena jwale ka motswadi wa rena a se re motlhoboge a re tsebe gore o robetše ka seemo se se jwang o tshwanangana le yena morwa wa gešo wa mafelelo e le go yena Mojalefa a se a hlobogiwe a se a hlapišiwe mmušareng a se go diriwe selo ene ka mo gae a senke gwa ba le ditlhobolo a senke gwa phatlalatšwa diaparo ke lapa le leng gore le ka gare ga leswiswi and then ena gape mokgonyana le morwa wa gage ba ile ba sepela ba ya go dira dilo ba dirišitše motswadi wa rena ka ge motswadi wa rena a be a na le bothata ba tlhaloganyo ke gotše motswadi aka a lwala ka mogare ga tlhaloganyo a se motswadi wa ileng gore o re godišitše e no ba mma mara re godišitše ke sesi wa mathomo ka mogae le stebe sona se sa mo Lofontein se nyakile ke Buti yaka wa bobedi a na le yena sesi
ba re agela lelapa le re na le lona ga botse ra dula gona mola re goletseng gona mola lapa le khila Lofontein ba re bakiša lona ke na le mengwaga e mene ke sa tsene ka gare go lelapa la gešo go na le dilo tše e leng gore ke nyaka go di dira ka mogare go lelapa la gešo e fela ka dumelelwa go tsena ba tšere lelapa la gešo ba le file morwedi wa sesi wa boraro ba re ke lelapa la gage ba tšere lelapa la Soweto ba le file morwa wa sesi wa boraro ga re dumelele go tsena go šomiša malapa a rena e fela ba re motswadi wa rena o šiile wili e leng gore e tsejwa ke bona ba nnoši gobane ka morago ga lehu la motswadi wa rena re ile ra tshwara meeting ra tlhalosa gore re tshwanetse go bereka malapa a le a motswadi a rena jwang re ile ra kwana gore lelapa la Gauteng ke lelapa le e leng gore re tlo le rekiša ka gore a gone ngwano a tshwanetseng go tlo ba a dula ka kua lelapeng lela bjaka ge mongwe ga lona a ba a se gona and-e ga gone ka mokgwa re ka tlang ra kgona go le bereka ka ge re le metseng ya rena re šetse re le banenyana ba ba fo ka mogare go lelapa and o mongwe le o mongwe o dula ka ga gage ra ithaopa gore re tlo kgona go kgotlelela go šoma lelapa la Lofontein ka baka la gore ke lelapa le e leng gore ge re tlo barelela ka mokgwa motswadi a rena re rometseng ka gona re tlatla re direla dilo ka moka mo Lofontein ke ile ka ya mo ke thušiwago gona ba ile ba re thuša ba re botša gore motswadi wa rena a se a robale ka mokgwa re di berekileng ka gona re dirile botlhale bo bogolo re tshwanetse re re godimo ga tšhelete ya lelapa le la Gauteng re ntšhe o molomong a ntšhe tseka re reke nku re kgone go itliša go robatša motswadi wa rena gobane ga a hlwa a robala moaleng o sa solla le yena kgaetšedi ya rena a hlwa a robala o sa solla le yena and o fela a boya go nna a mpotša a re o reng o tšhaba manaba a gago o reng o tšhaba bona ba ke tšhaba go ba bitša ka sefane ka mo o tshwanetse gore o lwe ntwa ke gona ke tlo go thuša go lwa ntwa eke kgaetšedi ya ka ga hlwa a robala boroko ke kwa botlhoko ka baka la gore motswadi ya ka ga a robala ditlogolo ke tsona tše di re kobang ka gae e le go yena ngwana wa mokgonyana wa ka gae re sepetse dikhote go tloga ka 2022 le a re be le ntlha le thito gobane ngwane o na le maaka o na le boganka o dipitša lawyera so ne ke kgopela gore le re thuše gore re kgone go tšwelela re bone gore korone ye ngwana e rweleng o e rwešitše ke mang re kgone go hwetša thušo go tsena ka gare go lelapa la ga borena re hwetše thušo gore re bone wili ye ya gage ya bofora gore e tšwa kae go diragalang ka yona ka baka la gore re bindilwe ka wili re bindilwe ka protection order e ba reng motswadi wa rena o e dirile gore rena a re tsebe gore go diragalang ka gare ga protection order yeo ka e le kae mo ba bolelang ba re a ra tshwanela go tlhakana le bona kerekeng a ra tshwanela go tlhakana le bona mahung mara bona ba kgona go tla ba tle ba re swenkele ba kgona go tla ba ikgogomošetša rena a re tsebe gore rena ke rena re sa tshwannang dilo tše di binda rena fela bona a di ba bindi na le wili ge ba ile ba re fa wili ka di 27 tša June 2023 ko re ile master ge re fitlha master re ba boditse gore so mamane taba tše e ba tše ntšhintšhi ka mohlogong ka a re dipaka ga botse di dule ka lenanego nka thabela le ka nthuša go dipaka se ka tshwenyega o ne le rena mo a re thome mokgonyana o kua mmago ke mokgonyana a bomma alright o nyetše moratho wago o nyetše sesiaka wa boraro ka mogae alright mokgonyana wo o dula kae o dula gona mola mo Lofontein le yena Lofontein ya Mmabololo go ba ia ka mo Lofontein ya Digwale alright okay o dula mo Digwale mo alright ga geno ke kae ke gona mo Lofontein mo Digwale o dula ka ga geno
goba o dula ga gage o dula ka gabo le gona o kubile mmage ka gare ga lelapa le se ka re ka kula ga gabo ke nyaka re ganelele ka mo go tšetša geno a dule ka gae o dula gona o agile gana mole mo kgauswi le ka kua gae alright o agile gausu le kae le ga geno alright mokgonyana o ka gore o ne ga gage ka mogabe lena lena le tshwenya keng re tshwenya ke ena mokgonyana o nyaka lelapa le o re ba le abetse ngwana wa sesi wa ka wa mathomo ka mo gae le abetse ke malapa le ke ena mokgonyana le mogatšage alright segabo lena se reng ka taba ya lapa ge mmago lena robetse gana mo a ke kwešiše gabotse ke kgopela le bušeletše a kere o ne motse wena gone jwale o ne bana kere mohlang o robala ka lapeng la gago santse go šalema a kere lelapa ga se koloi mo e leng gore nka no e fa mang kapa mang lelapa ka segabo rena le ne le ngwana o a santseng a šale ka mogare ga lona ene ge e le gore a gone ngwana lesogana rena segabo rena se gapeletša gore re nyake ngwetši ye e tlo šalang ka mogare ga lapa dithoto tša mamago le tša papago ke estate ya batswadi a kere ke ya bana ka moka ge batswadi ba sa tlo ba sa le gona a ye go ngwana o motee a kere so ke nyaka go kwešiša mo gore lapa le lebakang e le la bolena le ganetswa go tsena ka gare ga lona ka morago ga mabaka a reng a rena mabaka a re tsebe mabaka ba ke bona ba reng bona ba na le ntho e nyene di-protection protection order e dirile ke mang ba re e dirile ke motswadi wa ka le ile la ya la e bala la e bona a senke le maphodisa gore a tshepediša yona gora gore agri protection order ele a sanka la e bona gora ra gone motho o santse go ganetse go ya kae ka ga geno a kere gora re ga geno o ka ya nako nngwe le nngwe o nyakang go fitlhelela maphodisa e tla go seva re no protection order shi yona o tsebe gore ka mo a o sa lebeya ka mo a kere okay yiri ya e feta bola di protection order re ya go ye taba mokgonyana o le tshwenya kang ka lapeng la bolenane la pala gage mokgonyana wa re tshwenya o thomile gale go tshwenya le ba jo a ka araba putshišo sorry mokgonyana o nyaka lapa le la gešo okay o nyaka go le dira lapa la gage a ke se gore ke arabile ka mokgwa wa makgethe tsena malome ka nke re thushe re le keng go thusha fa kgaitsedi yaka thobela le be le go le ba ba kae ka ga geno ge le feleletse ka moka ka gešo re be re le ba šupago e le makgarebe a mane le masogana a mararo okay and then le godiša ke motswadi wa mme le tate kapa le godiša ke mme fela re godišitše ke kgaitsedi yaka ya mathomo ke wa bobedi le sesi wa ka wa mathomo batswadi marna a senke a le good morning ha itsebe a senke a dira na o no re tlisha lefaseng mara ba tlogela sekolo kgaitsedi yaka ge re bola ka taba go godiša re bolele ka supporto motswadi wa tate le mme ba be ba le gona maphelong a lena go ba tate o be a se gona le godiša ke mme fela re godišitše ke mme fela gobane tate nana le basadi ba babedi okay and then tate le o nyetse basadi o ba a dirile basadi ba babedi mmago e le wa bokae mmaka e le wa mathomo and then between mma le papa go tlhokofetse mang pele go tlhokofetse bo papa pele ba bolokelwa lapeng le lefe ba bolokelwa ga bo bona mogwaneng e seng go le lewane la malapa a ao okay ke gore lapa le legolo a la mmoloka le lenyana la mmoloka o tlo bolokelwa ga gabo alright la shala le mme and then mogonyane o bile le matla mme a sa le gona a sa phela goba o bile le matla ge mme a fetša go robala o bile le matla mma a sa phela ka baka la gore le dikgaitsedi di be di re ge dire mma a fa le a bona gore mokgonyana wa re tshwenya ka sele a re aowa
tlogelang mokgonyana le lena le tlo nyala le tlo ba di bona gore go diragala eng and then lena jwale ka leloko ge le be le leka go boledišana le sesea lena ka baka la gore ke kwiša ke re gore mokgonyane o tla ka kgaetšedi ge le be le leka go boledišana le sesea lena ka maitshwaro a monna wa gagwe o be a reng a dumele selo ka monna a gage. and then ge motswadi a fetša go hlokofala o hlokofetše a dula a le Louffontein sebare a le kgauswi le mosadi ya gage a le kgauswi lena le le bosešego o tshwana le ge go nyale ge o etswa sešego and then ge o re ga ba le botša gore o hlokofetše go diregileng ba ile ba tšea motswadi wa rena go ile go ba le dikgogagogano go ba le kgaetšedi ya rena a sene a robala ka gore ba be ba re kgaetšedi ya rena o be a ile a phaya ngwana wa bona Thetso ka kgang ba be ba nyaka gore rena ka moka ka gae re atheke kgaetšedi ya rena ka re nyaka go leka go bontšha taba gore taba e tswa kae e ya kae a re botse nna seng ke a mpotša selo se seaka ka gore le ena kgaetšedi yaka o tšo motšea ka dietieti ko motseng wa Gauteng a re nna ke re a tshwanela go ba ka kwale ke nna ke mmoditšeng gore o dirile o katile ngwana gage nna ke sa di tsebe ditaba tše bue ka moka and then ke kolo bolela ka taba ya gore ga se le hlapišwe sefifi ka moraga ga lekgo la mma o ka re ga se la mohloboga ke kwele gabotse a se re tlhoboge mma a se go phatlalatšwe dilo tša mma yena se seaka le sebara saka ba re motswadi wa rena a ke re kwa morago ba ile ba re ka re ne ke ntse ke communicata le mma ka founu ba ntšha sim card sele motswadi wa ka nna a se šomišang gore nna ke sa tlhwa ke sa tseba gore difounu tša mma ke tše difeng ka sa bolela le motswadi wa rena motswadi wa rena le ge a be a lwala a senke ba tla ba ntsebiša gore motswadi wa rena wa lwala and then wena ge ba fetša go ntšha sim card o re ge o founela motswadi o sa mo kerei ntwe e beng e dira gore o seke wa tloga sešego o tlo o bone mmago keng ke tlile mo Lofontein ke fihla mo Lofontein ka kry-a gore bomma ba ba iša pele le morago ba ba iša ka ga moratho wa ka wa mafelelo wa ngwanenyana ba ba iša ka kwa ga mokgonyana ene ka ga mokgonyana a ke tsene since ke bona tšekileng ka di bona gore mokgonyana o ba re šomišetša sebata ka gare go lelapa a senke ka tlhwa ke sa tsena ka gare ga motse wa mokgonyana wa gešo go ya ka tsebo yaka ge motho a go direla protection order maphodisa a swantše a itliše go wena o e saene and then o ye court ga senke wa saena selo wena a senke ka saena selo and then ke mang wa go ganetšang go tsena ka lapeng la gago ka protection order ye wena o sa e bonang ke ditlogolo tsona tšeki morwa wa mokgonyana le ngwana wa sesi o ba mo fileng ntshweng ena ba re ba na le wili ge o tsena ka mola ga geno ke mang wa reng ka mo se kwa tsena a go gapang ka matsogo ke ena ngwana wa sesi bile šetse ba ngobaditše ba lwile le nna ba ngobaditše ke ile le sesi ke ile le ka thipa ba ntlhabile le ka thipa ka mo ga itše diaka le šetse le ba ba kae mo go bana ba mma re ba amane ba le phelang ka moka masogana a tlhokofetše ka moka ile a mararo a tlhokofetše ka tsela mohuta mang ke tsela ya botlhoko ka baka la gore yena mokgonyana wa gešo ke go ile go akwagala gore abuti wa ka o mogolo o morwele a mo iša kgaetšedi yaka nke o re tlhalosetše a re tše mokgonyaneng ke re mmele mola re kwešiše mahu a barwa ba a kgaetšedi tša gago nke o re tope ka o tee gore ba hlokofetše jwang ba ba jwitše ke dikotsi go diregileng abuti wa ka o ke mo latellang o lwetše bolwetše bo bogolo a robala abuti wa ka wa number 2 o lwetše ba re a ke tsebe bolwetše ba ga ne ba re o lwetše mokgonyana a mo tšea mo iša sepetlela kae mo e leng gore o ile a felelela tseleng ba re o lwetše o wa bo-3 ba re o tekgamile a go sodiša le gona
a kere ba re o tegametse ka gae sekgweng o tegametse ka mogae ka moga bolena ba be a ba ka lepae le moratho wa ka wa mafelele wa tlang ka morago ga ka ngwanenyana Moroka maubane taba tša sese moki ke tše dintšhi kudu ene di boima ba tšona ke gore o tsamaya nnoši ene a tsamayang a nnoši e mpha gore go hlokagala mokgonyane le makgarebe a aga bo a leifo a la mararo ke a mararo ka 4 ka wena and then ge ba e tla ba le 4 le mokgonyane and then ditaba tše di tlo kgona go alega gabotse go kwešišagala gabotse gore mokgonyane matla o a tšere kae a go laola le go nyaka le go reka stene sa ka bogweng ge e mpha e re ka baka la gore ba ke o ka re ba kgolenyana and then sese le monna gage o ka re ba kgauswi le lapa le la ka mo bogweng ba mokgonyane go ra gore ke bona ba beng ba ntše ba hlodimela ka kua ga mmatswale and then ebile e le bona ba bang le information e ntšhi kudu and then ge mokgekolo a fetša go robala bona ba be ba tšea morwa wa ka mo gore a phentše a ya go laeta mabone ka mola a robala ka mola gore go seke go ba le leswiswi ke kgopolo ya ka eo ka baka la re ke tše dingwe tša tše ditlhong di diragala mo motseng gore lapa la ka mola a gone motho and then o mongwe wa bana ba ka mo o tla phentša ya ka mola a laeta mabone a dia jwang so ke no be le problem ya gore go fitlhile jwang mo e leng gore malapa a swanetše a fiwe ditlogolo bana ba lapa ba le gona ba sa phela ge ka gae re le masogana re hlokofala it will depend gore re hlokofala re le ba ba kakang moso mongwe ke hlokofala ke šetše ke ne le kgarebe kae le ngwana kowe mo e leng gore family ye e šetšeng e ya kgona gore e ka hlakantšha mo e hlakantšhang gona ya go tšea mosadi ola ge a dumela and then ya motliša ka mo lapeng ya tle ya ba mosadi ya mošala lapeng ka gae lapa la a tšwela pele la se tswalelwe lapa la a tšwela pele la a tuka mollo la a tuka le bona so e mpha gore ba a shota batho ba le go ka kwa dipolelo tša sese ke kwa ga ša bolela ka dibata ka lapeng la mokgekolo se e leng gore go bonagala kapa go kwagala e le sa sebara jwalo so sebara ke nagana gore ko mongwe wa batheeletši ba lenanego la pitšeng tše kgolo as long as ba re o dula digwale ke sure gore ko mongwe wa batheeletši ba lenanego le jwale a ke tsebe mane Moroka a ke tsebe gore re tlogele sese a nabanabe ka tšona goba re ripe ka labone re tla re kopane le bona gape ba feleletše goba go tla diagala jwang a ke tsebeng a re eletšaneng nna tumo yaka e be e le taba ya gore ka labone malefong ka re swarele kgati re sware nako re thomeng ka bona re ba feng nako ke tše ntšhi taba tše ene o tlo di bolela mara mafelelong ga re tlo fihla mo re yang gobane go ne batho ba llang ka bona ena ba gona ene go sa ba tlo kwa ditaba le bona ba tlo nyaka go ka tekarabela so a re dire gore ba tle ba tekarabele ba le gona ke a ba duma gore ba be gona mohlomongwe go ne le se e leng gore re ka kgona go se hwetša sa mathomo mokgonyane e ka se tsogile ebile morwa wa ka lapeng e tlo no dula e le mokgonyane le ga a ka tšofala a ba le bana ka mo le ditlogolo le ditlogolwana e tlo no dula le mokgonyane wa ka fale and then ga go ne ka mokgwa e leng gore mokgonyane a ka fetša a ouna lapa la ka bogweng ga go kgonagale gore setlogolo e le ngwana wa morwedi
a ka fetša a ouna lapa la kokwage la bommage ga go kgonagale. So mo go ne ditaba tše dintšhi go diregile mašaedi a mantši a e leng gore mohlomongwe ge ba le baka ba gona go ne le tše dintšhi tše re ka di ikwang and re a kgona go ba thuša godimo ga nto re e kwang gabotse. Re a dumelana kgaetšedi yaka? ke dumelana le lena. Le a boledišana le bana ba mmago ba lešetšeng? Ba babedi ba ke boledišane le bona. O boledišana le o moteng? Le o motee, sesua ka wa mathomo. O boledišana le sesi wa mathomo. Mokgonyane ke monna wa sesi wa bobedi? Wa sesi wa bobedi. Ka moka ga bona ba modigwale? Alright. No, e kwagetše. Wena mama o re emela ka mola ba tla go fagela tee bagalabe ba. And then ka labone re tlile tsena le mokgonyana le bana ba lapa. Ke kwile gore mongwe o ka re o bereka ka molao le yena be re duma gore a ka kgona. Ke setlogolo. Ena o itira fake ya gore yena o bereka ka molao. Šetse re itswa le yena court gabedi. Go tloga ka 2022 ya le yena court. Nkane o re ke fake mama? A tsena le sekolo ngwane wa bona. Wena o tsebela ka no maapešitše ditlhora ke nna ebile nne ke ba thušang ka bona bana ba bona ba. Jwale wena o tseba bang gore o re yena ke lawyer mama? Ke tswa le yena nthwenyena ke feleditše go ya court ka di 4 tša July last year le yena. O re ke kore a fitlha o no phetoga o bolela maaka magistrate a ba fetša re ngwano le tsamayang le motšeleng shedi ngwano ha o ka ra felela. O tsa re tlo di mama re tla bolela ka mola ra bona gore na re ka kopana le bona jwang ba le ba kua Lofontein ya Digwale. Mara la bone re tlo bua mo le bona ka moka ga bona re a ba gopela ge ba re theeleditše ge e ka ba kgona go sa forogo ba to kopantšhe le rena, and then ge ba se ba to kopantšha le rena re tla re mo mosegareng wa go sasa manthapameng a go sasa, and then ra leka go nyakana le bona ra ba hwetša ra boledišana le bona la bone re tle re kopaneng mo. Sello sa tšhiwana ga se wele fase e fela go no ya ka gore na ke sello sa mohuta mang. Jwale ge tšhiwana e ne le matepe o le ba re ba e romane gore le bona ke se ne mma ga gone molato motheletši wa Motse Community Radio gona fa le gona 96.3 FM. Moroka kgaikedi a rena šwena mo o gorogile nke le motamišeng le mo amogeleng semmušo ke moka a tle a re feng ditaba. Prof, a ke go tame a ke go dumediše mma gore na le kae? Re gona. Nna re gona re sa gata tala e bola ke ba ga mang? Ba ga Makakula. Ba ga Makakula. Le tswa kae ga e ba ga Makakula? Stoplight. Ya ke kgahla ke ka mokgwa o apereng one ka malapebeleng ba re gona mosadi o mongwe ba re ke rute gore o apara ga botse buela ka mosadi. Ya o apere ga botse kudu mama, motho wa apere ga botse santse re mo lebogiše. O apere tuku bile o apere blazer gona monna e botsana. Right, ya re dikwe tša go tswa ka kua ga e fela theeletša malome ka kapa ka mo a go fe melao ya gagwe. aga kgaetšedi yaka re gopela re founu e be silent fa o sa bobedi re gopela gore o seke wa bitša maina a dingaka baporofeta dikereke mo moyeng. Se sengwe gape ga re amogele mahlapa polelo re a iapeša. Se sengwe gape re gopela nnete fela tafoleng e ka be e segiša e ješa dihlong re a e kgopela. Se sengwe gape re gopela gore dipotšišo di arabiwe go ya ka mokgwa e leng gore di botšišwa ka gona. Ge e ka ba mohlomongwe o ile wa tekera o ile ngakeng a eno ba ngaka tsoko kereke tsoko le ge o ile wa ya ga Moremi le yena e be ngaka tsoko sekwane ra wa ke ile ka ya ga Moremi gomme taba ya dula jwale le jwale le jwale ke ngaka tsoko le yena e tla ba Moremi ge re tšhaiša re a leboga mma gore na le ka notši ya sebaka se la tamiša motheletši kua gae le rena la re tamiša ke moka ge le fetša la titsebiša la re fegolela seborala thobela. Ke dumediša tate ka kapa le Moremi le ba ba re berekang le bona ka mokwana ga bona ka mo le ba theletši ba Motse radio Motse mo ba theletšing ba ba gona ka mokwana ga bona ke Frida Makakula Stoplight ya bolelago.
Robena. tswelang pele. Ke ne le bothata ne le mathata ke a nkukile gore a ntliše mo radiong le hono a tswa kgole ke mo e leng ke nyetswe ke dula ka gaka le bana ke tlaba ke merwalo ka lapeng merwalo ya tsena ya tswa ya tsena ya tswa e sa le ga e thoma ka tate merwalo ka lapeng go bile bothata ba ntwa ka gare ga lapa tate re lwile nako telele ke teilwe mo ke lego mo ke teilwe ka kudu sterek O itia ke mang jwale? ke tia ke monna Monna gago o o go papatlelang jwale mama? se ba kwa e sa kwagale gore se tswa kae O no iteiwa? be ke foa e le ntwa e ilwa go le gona Mara gape ntwa go ne mo e tswang o rileng wena? bothata šibo Ya. go ne go atla mo ngaka ka lapeng ya re ga e jeji ya tate le mmago tate go ne e se ba se rilego ba se riago mo go tate gore tate a be ka ona mokgonola Ya. nna re e le gore ga ke di-hall taba jeo ka fela ke ile gomola ke dutse go sene bothata ntwa ya tswela pele mafelelo kgaetsedi ya tate a ba thoma gore etela ka mogae ka mo ga re etetse ka mogae ka mo a wa go sene taba nna ke sa tlhokomele se le gore ka ba le mathata a ka ba go a le gona re tswetse pele le yena re phišana le yena mafelelo tate ka ga tlo fetoga jwalo ga a fetoga gore a tla mpona jalo ka motho ya ba ena kgaetsedi ya gage ga se le gore di maikarabelo ka mo lapeng go rekiwe se se rekiwang se go tsebe yona kgaetsedi diaparo tša bana nte ngwa le ngwe se go tsebe yona kgaetsedi ya gage ga ke re ke a bolela ke teiwa kana mo tiong ke be ke teiwa ka gona mokgong ka ba ka fitša ke tšhabela gona kwa gage botate ga ke bitsa mmago tate a re no ngwane wa ka o latile papage jalo papage ba phela ka ona mokgwa a na le letsogo ba re ngwane ka o latile yena nna ke khodišitše ke lefu gore ke be ke tle ke be ka mokgwa ke lego ka ona a wa tabile fele tswela pele ka fela ke tšhabela gona kwa ga botate polelo eno ba yona eo mafelelo ka ba ka change bakgotsi ba tate ba le kudu ka mokana ga bona ka thoma go ya mo go bona go lela mo go bona jwale gore ke ne le bothata jwalo ka mo lapeng no ga re phišana gabotse ba tsena ba kgalema tate ka nako ba mogalemago o ka re wa kwa tate ba sa nwe jwala a sa kgoge motsoko bjane ba gabotse ga a fetša motho ba fetše mogalemela re šala re le ka moka o ra nna gore ntirele favor o ba šale morago batho ba boga ba le mo ka re ba biditše bo wena ba šale morago ke a thoma gape ke a teiwa ka thoma ka tšhabela gae ge ke fitlha gae le gona ba etla ba botate jalo ba ntšhitše morago polelo tša ntse di sa be gabotse tate ba bontšha lenyatšo le lentšhi ka kudu mo go bona ba fitša bele ba selo sa kwana le yena mo tate wa ka go mmotša a re no a ke kwane le motho wa go hloka maitshwaro wa gore a fela etla mo gona a tlong kemelela a sena maitshwaro le nna ka thoma go bona gore ka nnete ka mokgwa riang ka ona ga a re gabotse ka kwa bohloko le nna ga batswadi ba ka ba botwa ka mokgwa mehle ba emeletše ke yena ba botse dutša mohutonong ka thoma o tswa mo batswading ka gona mo re agileng gona ebile ke tšhabele mo go baagišane ba ntatelela mo go baagišane a nkgogobiša mo fase a mpušitša ka molapeng a ke fitlha a ntula kana metulo eo go sene molato ke baagišane ba palela ke go nnamola gabotse kgopelo botšha mo mama mo lefaseng be go sene police station ka nako o riwa lotse ka mokana ga tsone ke sa ya tate morena mafelelong ke ile court ka ria protection order ga ke fitšo e ria ba boa batswadi ba le gape ba re mmago tate a re ngwana ke ka se ka ba phela ka borifi ka mogare ga motse and then o tlo go di phela jwang ba ka batswadi batho ba dula fase ba re go kaone o iphumule motho wa re mogale mohlong wa o tlo wa kwele aowa ka iphumula ga ke fetša iphumula tate a thoma tswela pele ka taba eo ya gage ga a tswela pele o rile ka ona mokgwa ka se ka tlhokisa ya kwa bakgotsing le kwa maagišaneng le kwa batswading ka ye ka mošate
a ke fihla mošate ke robetse moo tate a bitswa ga a bitswa a fihla mošate lenyatswene ba lona le ka ona mokgoo ke ga a palana le ba ka mošate ba mmotsa gore ga re tlile go kgona mo nageng e ka gobane bjale ka mokgwa le go ka ona nno a re tlile go kgona re kgopela batswadi ba gago batle ka nako batswadi ba sa phela ba rena ka mokana ga bona go ja re sane selo ga basenyi ba tle ba botate batswadi ba se ke ba dumela go tla ba gae ba dumela ge basenyi ba tle ba bathile gore ka gore ka mo ba pala ga batle le lena le tlogelang ka one go ne go swana jale re tlo ba re sa tlo dira eng ke ka mokgwa ba go ema ka ona jalo nna ka tswela pele ka re lephodiseng ke tswa magammalwa ke re ba kgaleme tate ka re ke tswa go feta ga raro ke sa nyako moswariša nte ke ampetha ka ona mokgwa ke re mo kgalemeleng ba re tsona dutseo a fetša mo re boela gae a re no nte re le favor boelela kwa baneng ba ba gabo maphodisa ke tle ke go bontšhe gore ba ka se ke ba ntira selo re tšwetse pele ka ona mokgwa maphodisa ba mokgalema a fo boeletša ba mokgalema ba fo boeletša mafelelong ngwana a gabo tate wa lasbon ke yena ya go thoma bjalo wa re wa bona bjale nto e reagang ka mo lapeng le a e kgonege bjalo mma a go le so ye sese ke tlo mo lefeletša ka matsogo ke tlo mo tielela mo go e kane yo šamo le thoe ya gore a bapale ka yena go bile ka ona mokgwa gwa tsoga lehloyo bjalo gwa tswa diripa ka molapeng bjalo la gore ba bangwe ba ema le nna ba bangwe ba ema ka mo le tate go ile ka ona mokgwa go ile ka thoma gape bjalo ngwane ena lasbone a re no nke le emeng ka maoto le tsweng le eng kae ba re go na le ngaka tsoko e a thuša moo re ile moo le nna le tate le mokgekolo mmago tate ge re fihla moo ije ba bothata ba re le mo le tlo re leka goba le tlo dira eng na nna ka thoma go makala jalo ba re tswang nnete ya gore bothata ke eng le ka se ka tla mo le sa tse gore le nyaka eng gabotse ra re nyaka khutso ga re na khutso mo re leng gona ba re khutso e se e rie ke lena ga e sa kgone ke lena nna re ka se ke ra e kgone le rena taba e mo godimo ga lena and then batho mo ba botsišegile gore no gabotse mo go nna le tate ngwana mokgekolo ke mang ba hotša le ye wa monna ba botsiša ba re jalo mokgekolo taba e godimo ga gago gabotse kane bana ba ke ba gago re lebane le wene jalo tabaši re tswa nnete le boleleng gore gabotse go riegala eng taba eo a senke e kgonega tate a gomola re tu a senke a bolela selo ya ba nna ke re go no nna thuso re a e kgopela ka baka la gore nna ke ka ga ka lotse direga ka motseng wa ka ra fia ka gona mokgwa ka re tate wa di kwa taba tse di bolela go mo re kgopela thuso nna ke a e dumela thuso gore ba nthuše ba dumetše ra tšea di-number phone tša fao gore ba tle ba re thuše kwa gae mokgekolo a re mo ke kgole wene mongaka o ka se ka ba ya o fihla ke kgole mongaka re aowa ke fihla kgole ka kudu mo ke kgauswi a ke palele gore nka fihla moo jalo ba re nna re ka ne ra le thuša mara go tlo buša go tlogolele lena gape jalo mara ka ke nna ke amogela ke ra thuso le ya nyakega ka mokgwa ke lego ka ona a ke sa le gabotse batho mo ba omanya ba re ngwane ya motho le mo dirile eng ke eng nto le dirile mo ba re e wa gago a re taba le yena mara e wa motho le mo dirileng yena jalo ge aowa taba ya seke ba ya tswelela gwa fetša go le ka ona mokgwa nna ka re dumela gore no tla le re thušeng ra fana le tšatši la gore tle re thušiwe tšatši la le fihla mongaka ga a bonale ga a sa bonale ke founela kwa gae gape bjale kwa ga mokgekolo ke re gane motho ela re mo emetše mo ke founela bana ba ka molapeng re mo emetše mo ga a bonale le gone jalo gante go riegile jwang ba re aowa sephisa ga o tsebe selo ba mo toropile motho eo ke re o toropile ke mang ba re ke matswala a go le morwae ke re o a gona taba ke thomile ke homoše ba boa jalo e ba dintwa tše di sa felego e ba ntwa jale ntwele e golela godimo jalo nna ka nako eo ke palela ke go ke maemela ke fule o dule ka ke leteletše ntengwe le ngwetse go direga
bona ba ya fase ba ya godimo ba ya fase ba ya godimo go a lwiwa le mo go nna ba tla fitlha mo go nna ke re ka ba rapela ke re mane le ga re tshwana ba ra kwa re tswa go ntse a re yeng pele gape re kweng gore nyakeng mothata gore thata o tswa kae re kgone tla re khutsa re thushega aowa ba feditse ke paletšwe ka ba ka ona mokgo ke lego ka ona go a tswela pele ka le phodiseng jalo ke ga ke ilo dira protection order ya bobedi ya bobedi wale ye ke dirile a se ke iphumula re tswetse pele ka ona mokgowe tate e be sa bereke protection order eo ba e tshela every day a re ya tsona tšeo a be go a di dira peleng a re maphodisa ga se ka ba nkgona nna ke wena o riang gore maphodisa a se ka mokgona basadi le tlo bolaya ke banna because lena le thibela molao gore o bereke ga go le monna o a ka go itiang mehle and then wena o le gare o mo swarela basadi ga nna ka go itia ga tee a boa go itia la bobedi wa mo tlogela yo ba selo modiro o tlo go itia mehle wa police station wa phumula di-protection order wa police station wa phumula di-protection order ke ba bakae basadi ba lekgono re bolelang ba bolaileng ke banna a se ke iphumula tate morena e tswetse pele ka ona no gape protection order o e butse ga e tshela go itia wa dira ke be ke ba botsa maphodisa ka la bishile on o ba botsa goreng a ke santse o bule case ya assault go bethile kere be ke ya court morena go bereke le tšhalete mo go bereke le tšhalete e bereke le maphodiseng mo ba patetswe ke tate mongwe a bego a jira bokana ga tsona ba ne le maatla a tšhelete okay nto e bile kana mokgowe go ne le bana ba ga ke babedi e ba tsena sekolo a namela transport e mongwe ba tsena a le gona mogae mo jalo ge go ntse go le ka ona mokgowe tate a patela maphodisa a tlogela go bereka mmereko wa bona ba bereka nna ke bona ba ba šwa thuša tate mo godimo ga ka jalo tabe e tšwetse pele ya tswela pele tate a sa swariwe mara ke ya everyday police station go buša gore taba ela e tla kae ka gore motho o ba le gona mo aowa iso ba ka mokgo ba fotšikatšika mafelelo go ya mošate kwa police station ba re nyako re bontšha thathadiwa eng mo gare ga motse ka motho a phela a tshwenya motseng le sa kgone moswara aowa ba fela ba tšhaba ka yona tšatši le ne ra re le ka khoto ya ba taba gore maphodisa a mpodi ke fa gore ke lona mogausi mo ba bolela ba re la bona mosadi ye wa kae o tlo re tsenya mathateng ka thomo ba kwa jwalo gore mathateng a eng mola mathateng e le nna ke le go mathateng bona ba ra eng ka thomo ba latelela thata ebile ka ba šala morago thata ka tseko ba tšantse kae a ke fihla ka re kgopela station commander ke kgale ke boa mo maphodisa ga le pala ke go nthuša ba ke thushe ke yena ba re ga a gona ba nkgana ka yena ka re ke tlo fula gona ka moletela tot ka thula ke bona ke tlo go fihla ya masa ke tlo dula ka mo emela ke dutse mowe mafelelo ba bona ke dutse ba mpha number jeo ka mo founela ga ke mo founela a re ke etla o itse a tla ka nnete ga a fihla a re awa re tlo go thuša o se ka ba tshwenyega re tlo go thuša ga o fitlhile mo o right re tlo thušega tabe re sa šetše nayo morago gante le yena o gona mo dilong tša go ja le yena o ngathetswe mo tšhaleteng jeo ke le taba yeo e sa kgone fitlhelelwa ka ona mokgoo hao ke phela ke makala ga ke tlo boela ke nthuke ke elatelela jale khutša a se gona station commander sele go le ba ba se re go toketše jaaka napile ke ra bona ke raga ke tlo checka gore taba ela e tla kae ga ke fihla mola ba re station commander ga a gona ba nyakela e mongwe jale ke nagana gore eo ba bereka straight a ke se ba sa kwane naye gore go diragala eng o itse a re kgopela ya se re go toketela ka mola monne le ka mola a tlemokwe o ganne monneo a ganela ke bueletše ga 5 ke mo kgopela a ganela ga a ganela ka mola la mafelelo a re nna nka se swariwe ke nnoši le station commander o gona mo dilong tšeo nna nka se swariwe ke nnoši ka thoma go makala gore ao ape mama taba tšeo di bolelang mo ke tše kgolo ene bale mo re theeditše ke batho bale re rediong ene ebile re mafaratlhatlheng re diagile ka ona mokgoo ke bolelang ga ke bolele maaka
ka tloga ka ya ka nyaga number ja director ka di hwetše ka mo founela ka re ke ne le bothata jo so mo thata jo bo le go fa wa ntlaba ene nna ke bothateng a re tla o tlo o mpotse go riagalang ke ile ga ke fitlha go ena a lebelela dipampiri tša re no beng ba dutse ba nyake gore ba tle mo go nna mo ke tlo ba bitša ba tle mo ga re tlo ba bitša ba tle mo a ba founela a re le gono ke a ba ka gore ba gana mara ke tlo ba bitša ga ke ba bitša ka moswane o bowe o tle mo ga ba šetše ba le mo go diegile ka ona mokgwa ka moswane ola a founa ga a founa a re banna ba la šiba ba gona ba tlile ga re ba tlile le nna kae ga re fitlha kua o ba botšišitše dipotšišo tše ba botšišitše go tsona a ba botšiša go tla fitlhelela taba ga a fitlhelela tabela mola o ba boetša gore ba tšwele pele le mmereko mara station commanders ka kwa mphounela ka morago a mpotša gore no ga o ile kwa police station commander se tshwenya ka ela go na le e musa mamang go ba ka ona mokgwa ao ba le ba dipampiri ba sa etla gape jalo ga ba fitlha ka lapeng ga ba rona re so ba no tšea gore nako go se tsebe le go bala le go ngwala ba nagana ka mokgwong ba se dipampiri o ra nna ore pampiri ye ke e swere go mo ke ya court e tswa court tshwanetse re tle re ye court ba re o tlo sign mo pampiring ye and then re tle na ye court aowa ke a e lebelela ke re ke ya eng wa mpotsa gore ke botlhatsi jwa gore o ya court ke re aowa nka se kgone ga ke e saene a ke ne copy ya ke ka mphago yona na ka ntle le a re e ne wena e tewa eo fela ka re nka se kgone e saena nto ke tlo go e dira court ke o tsamaya le nna ka moswane furugo le o tsamaya nako mang ka seven ka seven ka re okay ke tla ba ke le kwa go lena ka seven ke tle ke tsamaye le lena seven eo ka pampiri la šitše ke e bone gore e ngwadile gore nna ke tsholola melato and-e re boledišane taba e fedi melato ke ya o tsholola ka gana go e saene o e tšere wa e bala pampiri okay mara ya boela mo wena nthe re tle ke sane kwa go wena furugo ela ke ya tsoga furugo a ke e police station jale ke bone ke pampiri le gore ngwane le gore ke ya court straight ke bile wa mathomo fela ke dutse mo gating ba bula ka ba mathomo go tsena ga ke tsena prosecutor e gona jale ke sentse ke le banna ke ya mmotsa ke raga ke tlile ka bothata ba case jaaka tše so nko kgopele batho ba di swere go batle natso mo gone jale e se go mo kgotho ga ke tlo e tsena ga e bane go tloba ka mokgwa o founne batla ba di tliša ga ba fitlha ba ganne ba fitlha ba gane di lokiša pampiri tšeo ba gana go di lokiša ba re re ka seke ka re bjale ga ba re ba ka seke and then go sentse go diregeng nna ke nyako tsere ba ga ba re ba ka seke go sentse go diregeng lena le dirang a ba sanye go dira a re ba tla ba di dira ka re a ke kgotsofale court e ka se ka tla a ke tlilo wela ka mona court nna ga le kana mokgwa le go sena go sa berekiwe a re nna ke prosecutor jalo nna dilo tše ga ja dira ke nna gore di be ka mokgwa di rile ke mang ka riwa mang ga a gona go ne le wene gone jalo go fetša go riege di jwang a re nna a ke tse banna ba se ba le bošilo tšeo ga go fetše go le ka mokgwa ka nako o ntate wa maintain bana le yona tšhelete ya maintenance ya jeo gona kwa court o itša rene tlo iša ka letsogo ntene ba mpha yone gore e thuše bana ba le yone be sa fihle e iwa gona ka mo ka le gore ka founela national ka bodiša gore ke nyaga tšhelete ka mo court ka mo maintenance ga e tswe tšhelete ya bana ga kgonetse re go reagang dikgwedi ke tše ka ba re ba botse ba go fe schedule number ga ba gana naso ka re ke founa ke le gona mo ke founela bala ba re nneeleng ba re batho bao ba re rena re se ra fa batho selo seo ka re ba re re neeleng jalo ba gana mafelelo ba se tšea ba ekwa ke ba founela ke golofetše jalo ba neela sone ga ba nnea sena ka kry-a tšhelete la e le gona mo schedule nampeng ka re jalo ka re she ba re dula gona mo tšhelete ya gago tlo go nea yona ka bo 12 wa kgwetša e le bokae tšhelete ebile ya kgwedi tšeo di kolotiwago ka mokana ga tsone ebile ya kgwedi tšeo go tloga gona mo jalo go ba bothata jo bogolo jalo
bothata ba le batho mo go golela godimo tate kwa gae ba etla le di-girlfriend basadi ba gage ba ne le dikgarebitšentšhi ka kudu and-e kgaetsedi ya tate ba tsamaya le tate le kgarebitši ya tate ga ba ya mo le yena ga go itse kgarebe tate o ya le yena gona mokgaetsedi ya gage mo kgarebeng ja tate ba sepela ba le ka mokana ga bona go ile ba le tate ba thoma bona gore taba tše ja di-case le tša eng di tlo ba ka mathata ba thoma gore ke tla ke khapile ngwana furugu transportong ge ke boa go khapa ngwana ka tlhane le mokgekolo tsoko mokgekolo ore le fapane le mogaladi wa gago na ke nana gore go fapana ga golwa kgante go fapana ga go gatlhane a ke fitlha gae ke be ke apile ngwana dijo tša scaftine ke hwetša aowa dijo tša di senyegile man di tšhetšwe dilo ka mogare ke re dilo tše lena bana le dirile tee ka mo kitšheng la nwa nna goba le dirile jwang ba re nna ra re ya selo ka mo kitšheng re tseo tsena ka mo re a hlapa fela ke bua bodišitša gantšhi ka ba ka ja dijo tšeo nna ka ngwathanyana ka ja nyana ga nyana ai ga ke tlo re ke ya lebelela ka šedišo le tšentšhi ka kudu ka mola ka ba ka nyaka dilo ka lebelela ka hwetša gore ke mpholo ka mogare ga dijo ka homola ka tšea mpholo ka boela ka police station a fitlha ka re dilo šidi wa lešidi ge ke lebile ke re motho kwa gae wa boaboa go diregang dilo šidi ba re ei nto e tšhekišiwa ga e tšhekišiwe mo e tšhekišiwa bokae kae re tlo iša mo le lehono a senke ba iša go atla gape tate a tla a nyake yo mošimena ngwana a re mošimane o tša mama gago ka mo gore ke go kgopela gore re ye ga kokwago bona kokwago ngwanela aya mola go yena go tate ga ba mpotša ka re mmotse gore le kgone o ka seka ba waya o tla o ya tšatši le lengwe go ile ga go thoma go fitse o ya nyana ga nnyane tate a sepela senka a ya ga kwa ga gabo o ile ga tšhomi tša gage mo kgausi a dula gona mo gwane o rotoga marunyana mo kgausi mo a hlakahlakana o sa maketše gwa tsena le gadima ka mogare ga motse hei ka gakanega ka tšea founu ka founela kwa ga botate ka founela mokgekolo mago tate ka re ei re tsenetse ke pula mo gae mo ga ke sebe gore go riegile jwang a ka kwa a sena kore a re o aowa re tlo bona a re go thuše mma go rena taba tša gago o di hlalosa gabotse step by step e fela e kwagala e le tše ke dintši tšentši tate o kae ge re bolela so o gona mo motse le sa dula ka motseng o tee le sa ratana ena gore le ga le mpoletse tsamaya ke nnoši ka mokgomo ba gabo wa botsa gore motho le ya motse a tšha le selo le motho eo le tše mo morago ga motho eo ene o lwa nabo ka nnete nna ke tšhabe go tla bona batho ošitše thoa modimo ka re le kgolo ba bapadile ya tate tate o dula kae go nwelega o sa dula ka molapeng la lena le ba babedi go ba go diagalang ka molapeng o tswile gale ka ona mokgwa o kere ke merwalo ya gage o e bušitše a entšha mafelelo a diane go la di le terateng a ntšhetša ka di-wildropong a sepela thomo phapharega le nage o ne mengwage me kae a dule ka lapeng o dule ka 2009 ka 2009 2019 is more than 10 years tate o go hlorišitše ka dipetho jwalo and then go njwele ge re bolela so ga le sa dula ka moka le tate o dula kowe o ne le more than 10 years a tšwele ka lapeng wena o šetše ka gae le bana fela jwale thušo ye o inyaka mo pitšeng tše kgolo kapa ye o ka ratang gore o ka hwetša thušo godimo ga yona mma gore nakeng ke bana le nna ke a bajwa wa fokola bana ba tšwa ka molapeng ga ba dule ka gae ba tšwa ba tepa lešoka ga ba dumele go thušega mantšu abo ke a boditšwego le society a ke nna se gone jalo ke boditšwe ke tate gore ke go phomodi societeng sa gago o tlo bolewa ke plastic ntsho ya masepala ene bana ba o ka se re isile ka bona le motso ka gore go ganela ka mogare ga ona bana ba ke ba gago le tate goba tate go hweditše ka bona ke baka le tate
and then tate gare ga o ka gore a o nyako o tswa ka gae ke motho a ilego a rata o ka re o ka tswa ka gae wa tsamaya ba ba nraka go be ba go raka ntle le thušo ya mmele wa gago jwale ka ge o bolela ka bolwetse le bana ba e leng gore ga ba dule ka gae ga ba nyake go bona ba thušega ntle le tše pedi ye nngwe ke eng e o ka ratang gore moremi a ka go thuša ka yone e nngwe kore a go le so le ba mmušo wa leswiswe ba tsene ka maatla ka kudistereke gore ke ba bona ka dipono ja mahlo mara ke ne tharollo ga bona ba nthoriša mma go rena go ya ka mokgwa le tsebang ka gona ebile le go tekwešiša ka gona a le hloke counseling ke a e hloka taba ya gago mama ya mmakatša wena le papa le feleleditše le hlalana semmušo ena o tlo dira semmušo pampiri tšeo bene o go šeretše o tlo dira legal aid le legal aid ke a tšwa o tlo dira kwa ntse di-pay slip tša gabisa dumele gore a kry-a mola legal aid nna ke ile ka tšona legal aid ka tla ka botšiša nnete ka ba rong ka nyaka motho e tlang gore o di dirile go bosa le mekgatlo ya di-lawyera mola ga o se wa legal aid a ke fitlha mo ke botša kere le modire le nna kgopela le tle nthušeng go ntirela dilo tše a re ei ba go tebositše nna nka se go ria dilo tšeo nka se ka ba ka di dira ke dire tšeo ke client yaka o botša ke ramolao gore wena ba go divorcitše but wena a o tsebe so go na le degree of divorce ke bekisere copy yona ya degree yeo o na le yona a copy ya degree of divorce nayo okay ka gore ba re o hladilwe khotho ya kae mose sempoporo o tlo diria pretoria tšona dilo tšeo so wena o hladilwe o se gona nna be ke se gona and o ne bana ba ba kae le ena ba babedi and then o ba thuša ke bao ba bolelang ba go thuša batho ba boramolao ba o bolelang ka bona alright nna ba tlile ba re o lla ka gore ga se wa thušega ka dillo tša gago tša go bethwa sephodiseng o lla ka gore o founetše di-director o founetše national a senke wa thušega o lla ka gore o a bajwa gone jwale o ne kgatelelwa monagano o bue gape o lle ka gore o hladilwe wena o sa tsebe ba bereka ntate ba bereka gona mo gausi go ne mo a beng a bereka a tlogeng a berekile mengwaganyana berekile and then mara o itšere ka nako e ya maintenance o a tlogela mmereko ke kgwedinyana alright ke kwile o bolela polelo nngwe gore go bile le tšhelete ye e bileng gona e beng e dula ko court ebile maintenance e sentse re be ya kgwedi ka kgwedi ye be beng ba go fa yone wena be ba sa go fe yone e nngwe beša e no felela mo go bona then ba tere ka nako ba nyakago ke nana gore ba tšeae mongwe ba ne bereka kana mogo go tšeae ba ema pele a re se ke ra ba accusa go tše ding dilo tše re seneng bohlatse ba tšone a re bolelele tše rena re neng bohlatse ba tšone tšhelete eo go riagetšeng e feleleditše ba go fa yona ya dikgwedi tšeo ka moka ge ile tše tshela ile tše tshela ge ile tše 8 ile tše 8 tše seswai e feleleditše e tla ka moka ka go kgobokana e tla go wena goba e feleletše kae go riagetšeng ka tšhelete e feleletše e tla ne ke tša fe ke change ke re ya letsogo a tla e dumela ya re boditše go yona ke nyaka gore ka tšhele ka accounting ore sello sa tšhelete se fedile tšhelete e fihlile go wena dillo tšeo šetšeng ka tšona ke gore wena o lletše mmušo gore wa hlorisiwa mmušo ga se wa go thuša kore gabotse ya mmušo kore gabotse ke šetše ke tswile mo go yona ka gore go nwa ke letšha ke bana ba kudu moremi okay wa bona bana a ke na bothata le bona mama re tlo go thuša ka bona fela bana ke ba monna le mosadi o nkwešiše o dula ka ga gago gone bjalo goba o ga gago tate a tle ka mogae o tlile malobanyana ngwane wa ka ke bothata yo ngwanenyana ke bothata ka kudistereke alright tate o tlile ka gae o tlile a feta mo tseleng a bitša bana ba
yo ngwanyana ba a re no wene a go bitša go saye kwa go yena a re mbja a tsene ka molapeng ka a tsena ga a tsena a re ngwanyane a re no ke tlile mo wene ga botse di ke wa re ka taba mmereko wa gago gore o reng o tlogetše mmereko o le sa bereka. ke nyaka go kwešiša mo mama ba botate le bageno ba tseba gore go ne tlhalo gare ga gago le tate. ba gae ba tseba le bona botate ke ba boditše. Alright, le tlhalana kere nna ka tlhale na o hladile. alright, tate o hladile. Okay, le sherile dithoto. a senke a ditšea a senke ba shera o lo tswa tsamaya lo tswa a tsamaya. taba lena e nyaka ramolao, taba ya lena e nyaka motho wa go bereka ka molao. Tša molao nka se di tsene kudu, a ke nape ke bereka ka tšona, di nyaka motho e leng gore o na le botsebi ka gare ga tšona. Ga ke dumele gore basadi ba kholofele go dula ka gare ga marato ao e lego gore ba a bethwa ka gare ga ona. Lerato le tlišatše botsebi le kgone go tlišatše dimpe. Basadi ba bantši ba ba bolaile ka lebaka la gore bona ba re ba na le lerato. Monna a ka se go bethe go feta ga 4 wa fela gore motho ke monna gago. Ka gare ga lerato a gone go bethana. Lerato ka bolona ke nto botse a e hlakane le tše dimpe. Ga o thoma go tsena maroga go tsena diatla go thoma go tsena dilo tše dimpe ka gare ga lerato. Ene go bohloko gore o llele go ba šireletše ba seke ba go thuša. Go nywele o a bajwa malome ka kapa ka molao o kgona go bona gore o ne kgatelelwa monagano. O hloka go thušiwa ka gore re go nyakele psychology o dule fase le yona e kgone go go khansela fela. Dilo tše di go riang gore o bajwe mama ke dilo tše dintše e leng gore mo bophelong ba gago a sanka di a sepela ga botse. O ka se hladiwe wena o se gona ga go kgonagale ene o hladiwe gomme o fetše o hladiwa o šale ka gare ga lapa lela o reng o hladilwe ka gare ga lona o šale ka yona fanela bo reng o hladilwe ka gare ga yona. A ke dumele gore o dule le monna wa go go betha, a ke dumele gore o dule le monna wa go go betha fela a re hlalaneng ka botse mang le mang a tsebe gore re a hlalana rena. Mmagorena tate o sa mo rata ga o sa mo rata. Potšišo ke gore malome ka kapa ka gare ga lapa la dulang ka gare ga lona ke la ga mang? Ke potšišo eo, ke la ga mang? Wa tseba go bohloko malome ka kapa go swara degree of divorce ka gare ga lapa le e leng gore ke la ga moremi fela o le mosadi o hladile ka mo ga moremi. Ebile o hladilwe o sa tsebe gore ke be ke hladiwa mola o lletše go ba mmušo gore ke a hloriswa wa be wa dira le di-protection order ka go fapana fela wa se thušiwe. Ene mma le yena gabotse batho ba bagolo ba swanetše ba fela ba dira kopano ya bomme ya go ipolela dilo tše di hlagetšeng mmeo a se tšona. A ke nyako kitimiša boloi kudu mo go yena, go nyaka go kitimiša bophelo bo a bo phetšeng ka gare ga lenyalo ga se bona bo mo khoseditšeng mathata a leng ka gare ga ona. Monna ga a sa go rate ga a go tlogele a se ka go itia a se ka go hlorisa a se ka go riang ga o sa rate motho mo lokolle. Ene ge e le gore o a hlala dula fase le yena gore mmago ngwanaka nna ke le mokete aowa ke bona gore jalo gona ke lapile a re thušane ka go support-a bana and then ke go šia ka gae ke go šia le dithoto ke go fatše ka moka ga e le gore ke swara
ye nna ke beng ke e berekela ke swara bona bonnyane bo bonnyane ke tla fa bana ska re o le monna tšatši le lengwe wa nyaka go bona o emeletše ke lloyara gore go sekiše gore wa o sa supporte ngwana goba o ska re o le mosadi tšatši le lengwe wa kry-a o emeletše ke lloyara gore o ganetša monna o a support-a ngwana wa gage ka ngwano omile lebelela le re o hladile fela maloba bana ba mmiditše gore a tle ka gae ene wena le yena a le kwane o mo lebelela motho o le o dirile dilo tše dimpe shu wena bana ba mmiditšeo ka mo gae gonjale ke mmeshu wa batho ye e nyaka ramolao nna re ka thuša mo malwetšing ka mokgwa re ka kgonang mara tše ding tša mama di nyaka ramolao rena re ka se di kgone malome kakapa and then ke tipotšiša gore ge bana ba bitša tate ka lapeng le e leng gore tate o na le more than 10 years a sa gate ka go lona ebile ba tseba le gore tate o hladile mmago bona ka fase ga mabaka ao a rilego mabaka a bona e be e leng a gore ba bitše tate mmagorena wa lesogwana o suma le tate jale ngwadinyano o tlogetše mmereko a tlogetše go mmereko a se a tloga ga bose mo mmerekong o dile mathata a e leng gore a ke kgone go a fitlha mmagorena potšišwa ka e re ge bana ba be ba bitša tate ba be ba mmitša go diregile eng ba hloka eng go yena ba mbitša ba nyaka ke tate a re o nyaka e a tlogetše go mmereko ekwe wa kgale ya re makgowa a monyaka kua mmerekong bana ba ba gago gabotse bona ba sa kwana le tata go bona ba founelana ba bonana jwale ka ge ba bereka mmogo kudu wa lesogana wa lesogana alright e rume moroka ke tloga ke dumela kudu gore mo go tša malwetši le tše dingwe tša ka gae mo e leng department ya gago mme o tla thušega mohlomongwe ka moraga gore o mo thuše go tla ba le se sengwe se se tla apogang mo go yena se sengwe se nka ratang go eletša botate ka motsotso o motee ko gore botate ka nako e nngwe re ba le mabaka a go dira dilo re gapeletša ke seemo ka fase ga mabaka a rileng ka nako nngwe re gapeletša ke gore o re o le tate moroka wa re nkore ko nwa metsi a mogako ko mekgotheng ge o fitlha ko mekgotheng ba go šaetša ge ba fetša go go šaetša wa fitlha ka lapeng la gago o šaetšegile wa thoma go setho sa tseba ba ka mo lapeng la gago le bona ba setho ba sa go tseba wele e re le banna a re tlhokomeleng gore tša strateng ke tša strateng di ne bokotsi ba tšona di ne bobotse ba tšona ke a leboga nna ke lebogile mama re tla katana re bone gore re mo thuša jwang o tlile go llela go rena ge e le gore tate o kwile radio go ne mo a nyakang go tla go lahlela mabedi mantšu o dumeletšwe le yena a ka tla nna ke lebogile kuduma ga gešo go sasa ke gona ka kua gae ke a šoma ke a leboga malome ka kapa le batheeletše le babogedi